Soal yang pertama, coba bacakan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambung. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Soal yang kedua, sambungkan ayat berikut ini ya, sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qaimah. Ama adrak وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد وما تفرق الذين أوتوا الكتاب juga dua, bimbingan juga dua. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب Soal yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sambung. Sambung dulu. Nah, pas. Pas. Oh, pas ya.